Ake simenge tinyawo. Sengiyacela Nkosi kuba ngiphiweke yebo lamandla ngiyawadinga ukuba ngifikeleke nokuba izilingo awuzingihaqile eJesu ngiyohlule. Bonke bafundisi ngicela baphakamise tandla. Bonke bafundisi baphakamise tandla. Angisimile ngiphathele mic. Ngicela baphakamise tandla doti mbili. Kayi-1 nje ngawumemetela lengoma bese bonke bafundisi bayathandaza. Sengiyacela ke ngicela nimise tandla teni bazalwane. Bafundisi nje kuphela bamise tandla. Ngifuna bathandaze ke bethandaza bona kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Sengiyacela mina, sengiyacela Nkosi kuba ngiphiweke yebo ke lamandla ngiyawadinga uba ngifikeleke ngokuba izilingo zingihaqile mina ngiyohlule Babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, moya wababe lokuphila, wena lo wavusa Jesu kulaba bafile waphila. Sasikhona la baba wethu onamandla onke, sitomemetela babe siwitness, babe laba babile egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga babe ukuthi it's not only Pastor Joy kuphela, kodwa babe wethu longcwele. Baba wethu longcwele libusiswe nguwe. Babe chubeka kanye nathi kuko konke lesitakwenza la kulendzawo. Siyakholwa uNkulunkulu wethu lonemandla ukuthi uNkulunkulu wethu ekugcineni uyobathatwa kudunyiswe ligama lakho. Sikunika lonke lodumo, emandla nebukhosi ukufanele wena uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Ake shayitandla bazalwane. Kule engagement ngikhuluma right angithi. Yeah, kulo mshado. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Ngicela shayitandla kakhulu. Akhola abantu abajabulile la. Tshela makhelwane ukuthi khulula lenhlito yakho. Levile itako sita kuwe. Sitabe singethi ngilithendele emngcwabo. Sitabe sita ngilithendele umntwana wakho lokunje. Hallelujah. Nalaba labanye ufuna balungise. Nalaba kalobali. Labadzala ufuna banjani? Next week isicela kuTakini ngiyolungisa. Kwakhona mntwana abantu ngakamloboli. Uyamcetha. Hallelujah. Shayitandla ushayile Jesu. UJesu lokhona kwela tindvo letinje. Bathakathi bahlulekile. Ngicela kusale nginiketha mfundisi. Without waste of time. Ngicela kusale nginiketha mfundisi umdaka abuye bazalwane egameni lika Jesu. Ngaphandle kwaleli live laNkulunkulu nokumotivate abazalwane nako konke asikwadi kwenta lutho. Mfundisi, over to you. You
when Mungu El Shaddai, you are everything to me. El Shaddai Adonai, hey. You are everything. Asithathele lithuba sibingelele yonke imindeni lekhona la ethendeni lekuhlangana dihlobo nebangani bomakhelwane bonke bantfu lebakhona la ethendeni cela kunibingelela ngelibito la Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiphinze ngalokukhethekile mphathi lihlelo babe mkhabela siyakubingelela. Phinze futhi sibingelele ditatanyiswa tethu leti sihlanganisile namuhla. Ngiyacela sibashayele tandla egameni likaJesu. Ngiyacela sibashayele tandla egameni likaJesu. Ngembi kwekuthi ngichubeke ngifisa ukuthi ngente ngalendlela tindlela tekwenta tiningi. Nawe locabanga ukuthi singenda ngayo indlela ikahle. Naleyo ke wayibona nayo ikahle. Naleyo ke wafundziswa yona nayo ikahle. Kepha namhla bengicela ukuthi sente ngalendlela le sicele labo lebasihlanganisile sibanike lelithuba. Uma kukhona lebafuna ukukhuluma noma ngabe kunenzambo lebafuna kufasana yona noma ngabe kunani kathi esikhatsini letiningi nje kuye kuqale lo wesilisa ngoba nguye losukela lo wesifazane kube nguye lekakhulumako. So bengicela ukuthi ngembe kokuthi ngichubeke ngikhulume kutawuba i-foundation lebatakwenta kwakhela etulo. Ngicela basidlalele umusic babe sebasukuma sinikete umnakethu la lombhobho. Ndlala ngibingelele wonke umndeni waMntaka. Ngibonga kakhulu ukuhlangana kwenu nonke ngokuphelela kwenu. Ungumusa kakhulu losuku lolu usuku ekudala ngalangazelela uma wamasaphila. So yenza lokhu engikuthembisa kona uma wami. Ngibonga kakhulu ukuthi siphelele sonke lana emzini wakaMasinga. Ngithanda ukuthi namhlanje ngizibonakalise emndenini, ngaziwe emndenini wala ekhaya.
kafushane but ngibonga kakhulu Wathi ufuna kanje. ngalona dwishu ngalena ring lena ngithanda ukubonga lo mama ube umuhle kakhulu ngiyakuthanda kakhulu intombi uyazi ngibiza ngontombi but sometimes ngikubiza ngomama bobo but ngiyalithanda kakhulu lethi mama bobo leli vele le ring lena ngifa ngithi mama bobo ngizokuvikela ngaso sonke isikhathi Mama Bobo ngicela uhlale nami ngaso sonke isikhathi ngizokuvikela ngaso sonke isikhathi ngiyathembisa ukuthi ngalena ring le ngizosifeza isifiso sethu soyi2 ngifisa ukuthi sibe nomndeni omuhle uNkulunkulu asigcine ngiyabonga MC take full. Shaya izandla kakhulu, shaya izandla. Ngithi maybe sidawulilidela sijabule nje basadlala lengoma basukuma beme ngetinyawo bafundisi basonzele ngalo phambili sidoba thandazela egameni lika Jesu amen. Let's come and bless them. Siyabonga kakhulu namhlanje
Enzambama ngiwakamdaka Sibongo senzisiwe ngiyamthanza kakhulu uNkulunkulu. Ngidawuthatha nje isikhashane sekuthi ngilethele ngakuletha ngawukhuluma nje kancane ngibese ngihlala phasi. Incwadi yetaga ngisandlula kuyo ithi lolo thembisako angaphuti kufeza sithembiso sakhe. Lolo thembisako angaphuti kufeza sithembiso sakhe. Lokusho ukuthi kwekucala kufanele lolo thembisako avoid i-delay, because i-delay iyenda ukuthi umlilo ugcine ulothe. Ngiyathi ukuthi ningiva kahle, umlilo ugcina sekugucuka kuba mlotha ngoba sikhathi sesiba sidze, ene nekulinza kuyake kulahlela ithemba esikhatsini letiningi. Uve kahle ukuthi sengihleli isikhathi leside. So uma kasho njalo ukuthi lolo thembisako angathathi isikhathi leside, usuka buka lokuthiwa ama consequences, lokungasi lokungahle kuphazamise lokulangatelela kufulfillwa kwaleso sethembiso. Lokusho ukuthi kukhulunywa ukuthi we must avoid i-delay. Namhla siyabonga kakhulu simela bathandekayo ukuthi kwendwe nje inbo lesebaleni nalehle nalethandzekayo. Mina nje bezalwane, I used to tell them lapha eSonven la ngikhona eBlock C, so ungamane utenzisa uma uthandza kwenza ngoba bakumithisile. Kani thina vele lesikholwa awutenzisi ngekuthi bakunikethe umfana. Phindze ngibatshele nalabantu abadzala ukuthi ningamxoshi, nimxoshela bani ngoba wenu. That's why uma bafika bamhlupha ngoba nemxoshile unesihluku. Vumeleni ngikhulume nje noma ningamangala kancane. Fike bamhluphe bangacabana kancane kude la kata uyakhona. Kude le kata ukukhuluma. Ngoba uthe kumitha abafundisi wathwalwa. Kwathiwa kafu angipromote bazalwane ukuthi ebantwana bethu abahambe nje bamitha. But indlela lekahle ngule siyibona namuhla. Ake nithi amen. Hayi bazalwane vele iyalumela kancane. Amen utawuswela nje kancane. Indlela lekahle ukuthi abantu labadzala bakhulume sibusiso. Indlela lekahle ngulele yentwa namuhla. Indlela lekahle noma kungaze kute inye lechutako but babe bayikhuba itekhayikini. Kukhombisa ukuthi you are precious. You are important as a lady. Awutendi ungiloshipile. Ngoba lamalanga sesiyadishipisa. Bangakukhulumela kabili uyathwala uyahamba. Bakumngule solo uyaqinisela le bangakakhiphi na inye lechutako. Tshela makhelwane ukuthi kumele bakhiphe inye. Kumele bakhiphe. Mina vele lapha eSonven ngiyakusho. So sebamane vele bahambe ngoba vele bayakuthanza lo. So umva sekakhala sekabuya acela umthandazo lo ngaphehli. Ake sithi amen. So the right procedure ngoba umuntu la kulomhlaba uNkulunkulu wamdala with a certain leadership lokuthi akaveli ezulwini uvela ngaphasi kwebatali ene batali ngibo lebamkhulisile bambamba asasenemalanga bambamba netinyanga bambamba anemaviki bambamba
anetinyanga bambamba aneminyaka labanye bethu sihluphe sagula sacishe safa njengoba sehleli la but batali bethu they raise eyes basiphakamisa basibeketelela bafundisi bam where we were having fault and mistakes left and right but indlela lenkulunkulu afuna yona ukuthi kube nebatali leba release sibusiso. Again it's amen. Again it's amen. So uNkulunkulu bazalwane even naJakobe uma kade uthatha umfati kuthiwa wasebenza for 7 years asebenzela kuthatha umfati kungathi ngayishumayela lendvo nive kahle ayikho indvo yamahala kufanele kube nebatali lebakhuluma sibusise awutipheleketi awutihambeli uyahanjiswa ungatendi indvo le cheap ungatendi umuntu nje longanavelu uma nje ukhuliswa ebantfu labadzala bebabona something precious in your life. Oh, can you shout amen? Jacob kuthiwa wasebenza for 7 years asebenzelani kuba nemfati akuna info yamahala when it comes to taking a woman. Amen. Akasende nje nawe nje lotiphelekethile ambopaka ubiyele emuva amba nje uyopaka ubiyele emuva. We are making a serious mistake when inkinga lenkulu. Oh hallelujah. Akabuka makhelwane ngoba ngathi yamdla lenzaba. Umbuke nje ngathi ngoba ngathi yamdla uhambise 3 ebantwana bakhe. Buke nje kancane. Bantwana abakhoshwa. Siyabathengisa njengoba nawe wena lo uthi bayakukhulumela wavele wagijima wahamba wayohlala khona le kubo sibusiso vele usala uthi phakela nje namhla sasekuseni uvalelise. Tshela makhelwane ukuthi uthi ngasibusiso. Khuluma naye thana uthi ngasibusiso. Asikhulumeni kuthingakala yini? Lesiqhamuka kubatali bethu nalengo yoku-engage kumahotela la uve nje sebakukhiphile uve bunanzi bebuye eDurban sengifaka namaringi ebatala beko. Angikhulume bazalwane ngidawuhlala phansi bongiwe la angikhulume vele uma ngidawukhuluma nekhasi ngiyangicela ukuthi uma ngicela ukushumayela bongifake emotini ngihambe ngoba ngengisavuselana nami ngesondweni. Lenwe ukuthi utawuva bunanzi bekuthi bakuyise hotela eDurban sengifakane emaring khona le it's not godly. Kufanele kube nebatali lebavumako ukuthi vele laba abasale sebafake emaring bagunyatwe sibusiso. Noma ningayivumi ngoba labanye bafaka ne-restaurant la. Akwendiwa tshela amakhonsana akwendiwa lokho. Iring ngena after sowulobolile bavume batali. Oh hallelujah, can you shout amen? Can you shout Jesus? Can you shout amen? Labanye benu bakufaka iring ngoba umdalele 3 webantwana kungakalotholwa khipha lendvu lahlele eceleni uthi asamba uqale uyojika ekhaya noma ngalethi imbuda kunanzaba. Phela la ngikhuluma njengemfundisi ngikhulumela uNkulunkulu ukuthi lengo leyenzakala and most of the time bafundisi kwendwa ngiyimbo labendle kukholwa uthi uyambona ngeSunday unyamalele wahamba waya kuma holiday uma kathi uyabuya kukhona lekagathi awathi ukuthi bekwenzakalana lengo leyo it's not godly ayinabo uNkulunkulu. God respect labantu labadzala lenibabona bahleli la uyayihlonipha le protocol akayibreak uNkulunkulu kube uyayibreaka kube wadalwa tingilosi wena awukadalwa tingilosi wadalwa abantu. It doesn't break the protocol yakuthi kube namakele kabuthalako akukhulumisa akukhulise akuphathe uhlupha akukhulise ugula abe nawe in all the times agijime nawe tibhedlele in everything that you are encountering abe khona but waqala wasebenza eJozi so uqhamuka nje wena so engaged. That's nonsense. It's not biblical. It's not parentally order. I'm saying all
ukuthi abantu basonzele batokhulekela. Ake sithini amen. Ake sithini amen. Inbolehle akusiyo lela titaratini. Nyalo babona bafakana kuma restaurant. Sebafakile la ngapha TikTok. Let me tell you, there is no blessing. Noma ungazi ukuthi wena utawutakimi ngitonimbusisa mina ngakujikisa mabatali ngakababoni. Ya uyala amen yambona. Mina ngakujikisa abatali mangakeni njani. Because ufuna ngibabuthe ukuthi kahle kahle lo mfaka iringi niyamgunyatha yini. Hey. Awu bantu ake sithini kancane. Oh my God. Ala bakhoshana man. Hey ngiyashumayela man. Tshela makhona ukuthi asambe siyolungisa. Mlanze ntombi zodwa. Fonela umtshela buye. Hayi but nawe lo la lo wathi kahle ukuthi wathi pheleketa sala nje sobuyele emuva. This is the right order. If you are not preaching what I'm saying, we are falling astray. There is no church without family. Akunalibandla ngaphandle kwemindeni. Libandla lifonywa makhaya. Tshela makhona sasihlale eSonveni sina. Khulumana ungasathana sihlale eSonveni. Amkhona bathana sihlale eSonveni. Sihlale ekhaya. Mshele ukuthi sibusiso kufuna sihlale ekhaya. Then God said it's not good for a man to be alone. I, God, I will make for him a suitable helper. It's not good for a man. Wekale Bhayibhelini uNkulunkulu athi it's not good. Humble funza from chapter number 1. Wekala athi it's not good. Konke lebeka kudala bekathi ku good ku perfect. But after indvodza ayibonile ukuthi iyodwa wabona kungabi kahle lapha kuthi akusikahle. Hamba ufunza nje ulandzele from chapter 1 verse number 1 to the last verse. Wekala God that it's not good. And uNkulunkulu uma kathi it's not good kusho kona ukuthi kukhona lekufuna kube kahle. That's why I will make a suitable helper for him. I will make a suitable helper for him. Ngitamentela umsidi lofanele yena fit lo fita la kuye. Angisho bazalwane thina sikhule kuthiwa indvodza yebafati. Biblically njengoba siyakholwa akunandvodza yebafati. Kunendvodza yemfati. Amen. Biblical. Hamba ulifunza kana ngitamentela umsidi. Hayi ukuthi ngitamentela ebasidi. It's not in a plural form. It's in a singular form. Ngitamentela umsidi suitable. Lolo fanele yena. Lolo fitago. Ufita tuke butsakatsaka bakhe. Afite kuma shortcomings wake. Afite tuke ma mistakes wake. Afite even nala masibukile kungathi abafanelani kahle. But we are fita. Oh my God. Because njengoba sesihlanganela labanye bathi basha phela abantu makushama uma abantu bahlanganiswa lo munye uthi mara bayathathana gcina uthi mara uyalandela igama lelisi mara kukhona lesafuna ukukhuluma lokhu umunye wateka bathi utekile nethi uthathwe ngilomnye babe lomdzala emsasemncane ngoba mara uhlala khona ebantwini but kuNkulunkulu there is no but. I will make a suitable helper. Hey, bazalwane ake sithi amen. I will make a suitable helper. Ngitamentela umsidi lofanele yena lofita empilweni yakhe. Lekata ukhona kubheketela la kule mpilo yakhe. Emenaye noma ngabe tintfo tihamba kahle.
suitable for yena. Can you shout amen? I guess it's in amen. I guess it's in amen. Nina lenhleli lapha phansi lomunye wamteka gqoka size 22 nyalu gqoka 46 solo suitable for wena. Tshela makhona I'm solo suitable for wena. Agqoka size 46 na umthole agqoka size 22 but namhla ugqoka size 46 uma ubuka tithombe uze umangala. Let me tell you, solo suitable for wena. Labanye wamthola iphonzi ihlala kahle nyalo ayihlali even ne foundation. Solo suitable for wena. Tshela makholwane ukuthi nix exchange la kutshintshiswa. Awutshela makhona kutshintshiswa noma ngagula bangwedibi wakho suitable for labanye babathola banemakheva wohloka. Mekile umuntu buka makhelwane thani sakubona mina nsambama awumvusele thani sakubona makhelwane akumvusele thani sakubona makhelwane. So this woman is suitable for you as we have prepared to come here. It's not suitable for your family, it's suitable for you. Oh my God, ngiyakhuluma le. Akasi suitable for umndeni wakho, usuitable for wena lo disomele yena. I know ukuthi families will be offended but usuitable ngoba angabuthi bona lesikhathi ngimbona shanga labonina andondotela hamba sengiyamshela ngathi bonela mina. Can you shout amen? Akanithi kancane. Noma ungamthatha hamba ngetinyawo nibe ne car accident abe crippled. Solo suitable for wena la kule wheelchair. Phela mina ngiyakhuluma. And ngikhuluma info le phila suitable for ngoba bathandeka uNkulunkulu akakasho ukuthi ndamenda abe suitable for a short period of time. Kuthiwa suitable for you fanele wena namuhla. Noma singaqabana. Oh my God, can I talk to married people here? Abaphakamise isandla labashadile ake niphakamise isandla la ithendeni labashadile. Noma ningaqabana lomunye abuke emananga lomunye abuke enkomatpot solo suitable for wena. Akuna kushintsha la. Tshela makhelwane sana kushintshiswa la. Awutshintsha uzofa. Ngafuna ukutshintsha utawutshintsha uzowena njani? Okay, angimela mkhabela ngoba ngiyabona ukuthi sekufuna sitohla la. Funa kubala dingo leti la. Ngibese ngiyathandaza hlala phansi. This woman is suitable for you. And impilo seyiyaqala itawuqala uma utomthatha yohlala naye. Kunesikhathi la angeka ifake makeup the whole week. Angeka ifake makeup the whole month. Because umfati akusi makeup. Akusi ma eyelashes. Oh my God. Phela ngikhuluma nami nginemfati. Oh my God. Akusi ma eyelashes. Akusiko nje locabanga ukuthi uyakubona nje wena. Uze uthi li yellow bone, li dark blonde. Khona lokho uyakubona uze uthi umekile. Akusiko umfati is the character inside of a person. Oh kama shadabaka. Ongiyashumayela na. Ngegama lika umfati it's not what you see but it's what you don't see with your physical eye. It's the character of the person in the inside. A man it's not what you see, it's the character inside of a person. Oh can I bring this into your attention? Can you shout amen? Info takusimota kusimsebenzi. Umfati akusisebenza kahle. Ngoba letikhathi kuyakubhetse. Go and look at people labana 10 years batakutshela ukuthi sinetinkinga letingakendeki after 1 year. Hamba ubuta lebana 30 years batakutshela ukuthi sinetinkinga letingakendeki after 20 years. Because umshado is not what you see but is the character. Oh can you shout amen? It is the inner capability. Can you shout Jesus? Can you shout glory? Akukhethwa hey bazalwane nikena mbona umuntu bamuyisa kuwe iweaver sale nemphandla. Daba nenkinga tshela makhona ukuthi akusiyiweaver mfati.
Hayikhuluma nathi anakusiyiwiva umfati. Base akusiko lesicabanga ukuthi umfati ungiko kone I-character. Nenzoza is character. Oh hallelujah, let's wave our hand. 2 minutes ngawube ngihlala phansi sengithandaza. In life, when you are taking a journey, yekufuna kuba ngipaphe namakhe. When you are taking a journey, be willingly to build one another. Be willingly to build one another. Kufanele nilangadelele kwakhana. Oh my God. Kufanele naleli nilangadelele kwakhana. Tshela makhona mfana kuyakhwana la. Kuyakhwana njengoba umbona la iloku lokuthi ngiyashumayela ngize ngijuluke uma sengifika lendlini le kulamatukane siyakhana. Oh my God. Be willingly to build one another. In building it's a construction. Construction, kuba nematsaga, kune tinkinga, kune ma challenges, kune ma obstacle, kune tingo le tinkinamba lesitibana na. But we are building one another. Look at your neighbor ngitshela ukuthi there is no perfect person. Thana kuna muntu lo perfect la kulo mhlaba. Ake ubuke makho thana kuna muntu lo perfect. Nalo babona babambane ngeTandle Plaza ePick n Pay baze babambane so nabo mabanga uma kangakukhomba endlini labahlala khona uma sebakhuluma letinye tetinvo ungazubona ukuthi there is no perfect people. Bona neno sengiyathandaza nala ubabona nje mabangena angisho ukuthi akusi right lokho niyakubona. Niyangiva? Ningaphumula nithi umfundisi useku wrong. Ngisho lani babona baze bavulelane netivalo. Ngani lokunye ngilokukhombisa ukuthi kunelithando. Nalabanye leni babona baze bangena esitolo benaso uyabona. Akusho ukuthi kuhamba kahle konke. Yena makothana kusho ukuthi kuhamba kahle konke. Mtshela ukuthi akusho ukuthi kuhamba kahle konke. So lolu hambo lolu ludimanda lokuthiwa I-building one another. Nawe lobo useneminyakanyana ulobolile ufuna ukugive up hambani niyokwakhana nakhe lelikhaya liphile. You build one another. Sometimes you become flexible. Uve kahle ukuthi akwehle kahle lokho. But for the sake of building. In this journey, you must learn to forgive one another. Kufanele kufunze ukuxolelana. Lethi ngikhathi lo munye utawuthi bengisho lokani bengasho lokho. You must learn to forgive. It's your journey. It's your journey. Hayi basara uma senithethene nani nina lenithathene ningaloku nilala nje nilala lo munye abuke sibange lo munye abuke ngale ngodini ningakaxolelani tshela makhonsana kuyaxolelwana la. Sengikhuluma nani nemhleli phansi thana kuyaxolelwana. That's why ningaqala ukuthetha niyawulamla nga12 ebusuku uma niqedza le ningena kulenye uma niqedza le ningena kule ngoba anixolelani. But uma kunenkinga hlalani phansi nenenjani nixolelane. You learn to forgive one another. Lolu hambo ludzinga to forgive one another. You build, you forgive. So khona hamba kahle phela. Number 4, you learn to persevere with one another. Funza beketelela lo munye umuntu. Funza akekho umuntu longafuni kubeketelela lo munye umuntu. Lo lofuna kulinza. But lokho uyafunza kubeketelela lo munye umuntu. Lo munye makaxolisa nje ane ma shortcomings wakhe uyadzinga ukuthi abeketelelwe. Kuyabeketelelana. Awusesilambile ngiyabona nebhala lapha ekhona nikhona. Amen. Anibuke lapha ibha ikhona. Dangisita ukuthi ngihambe ngoba ngashumayela kabi le viki letha. Dawubona lengikhonda naye sekagidza kabi la auntie. My God, can you shout amen? Number 5, you must be open to one another. Nibona ngishumayela la itawudura lenye langa. Ayifuna nje idura. Njengoba khawuthi ayifuna idura, you must be open. Uma abantu baze bathi bayathandzana bafuna kuthathana kufuna babe open.
kulomunye nalomunye. Uma utoteka, uma utoshela umuntu ufune kumlobola, uma uke wenda 7 umaloni uyamtshela. Angathathwa isurprise. Angemina ngiyakhuluma phela mina. Ngikhuluma uma ukenda 7 Amaloni. uyamtshela ungakayi kumlobola. Awubuyi kuyolobola sowuthona nale 6 leya ngayithatha ngoba bengi uthi ngikhuluma ngoba ngiyinfotha. Hayi kube ninginika amen. Laba lekhaya kube banginika amen. Ya ngoba niyibona le mfoko siyayilotha. You become open as a man. You open up with your finances. You open up with your personal life. You open up nemsebenzi lo wendako. Angamangali make sekugcwala emaphoyisa angati ukuthi ushade ne drug dealer angisho wena baba. So utawubona la ngakugcwale ini? Khulumani kakhulu abone ukugcwale ini. Ngoba bomake bayakhohlwa lethi ngekhathi mababona le mali solo ida bahluleke kubutha. Bajabulele ukuthi itha ngemasaka. Kanti lenye la ngakutawuba nema blue light la ngaphandle. Nje makhosana taba nema blue light. Awushaya inyanza leyo ungachethi. So umuntu lo thathana naye niba nelehambo kufuna be open. Awunabo mashonisi uyamtshela ukuthi ngina 16 years. Nawe namhlama kunetikolodo lotendile mfati wakhe angadatha mbani ohlala namhla. Shonina nihleli lapha phansi. Ngoba la ngathi uyovela kuyawushuba lapha. Kuyawubancane sasekitchen. Lo mnyango ngena qonzale lo mnyango engale zinki. Lokhu nigumulana kancane ka ubone ukuthi kushubile la. Noma kushubile bantwana bayasogola because bayabona ukuthi inkunzi malanga la phakathi namake kunzima. Ongiyakhuluma phela ngawuhlala phansi nyalo noma ningafuni. You become open to one another. Uyavuleka naye avuleke kuwe. Oh my God, uthi umfundisi umboleka ne cellphone. Oh my God. No ukhulumela lo waka ngoba. Learn to pray. Ufuna lekufunze kuthandaza together uma nalelo uhambo leli. Because umshado uhlaselwa kakhulu la kulomhlaba. And number 2, uma ngikhuluma ngemshado bazalwane, umshado unetigaba-gaba. Nikhona bazalwane, i-divorce rate is higher than ebantfu lebahlanganiswako eNingizimu Afrika. You learn. Cela sime ngetinyawo, lokhu wekugcina sime ngetinyawo. Cela sime ngetinyawo. Libongwe abantu. Libongwi kuyakhona la bazala alikho elihle wegcina kubalulekile umukela emaphutha emuntu lohlala naye. Kufunze lokho. Kufunze lokho. Ake ngikhulume bazalwane. Uma benginesikhathi bengidawukhuluma la antisikhathi sibesithi. Liplayer lelidlalela ngaphandle livamile kuba kamnanzi, mase lifike egroundini kuba matimba. Ngoba lethi ngesikhathi siyasibona ngathi la siganga khona lengaphandle kumnanzi. But asimthatheni lo muntu esiganga naye simlethe egroundini ungambona ngabaleka. Nje mina la ngimile akusibo bonke abantu abangahlala nami nje. Lele ngihlala naye uyakhona kungihandlisha njengoba ungibona ngijuluka so. Nalo lo hambo abawethu lelithathwa ngunaba lababili. Uba kanye nabo. Babe wethu longcwele ngiyathandaza. Kuthi uNkulunkulu wethu basasele kulelo hambo leli lebakulo namhla. Babe wethu lonemandla tabo. Busiseke Nkosi nalapho bahambela khona. Babe wethu longcwele siyakholwa ukuthi ngalelinye lemalanga babe wethu longcwele mathude sitawuhlangana ke Nkosi sitolilithela ngalokuphelele. Njengoba sebashilo kwaba nesivumelwano. Babe wethu lonemandla ngiyathandaza uNkulunkulu wasezulwini. uNkulunkulu ophilako. Babe wethu longcwelelo lokwenzekela inshumayelo leba ishumayelile laba eBlock C.
yekuthi uNkulunkulu wethu ebantwana bethu abaphume emakhaya without a blessing of the parents. Babe ngiyathandaza ke uNkulunkulu wethu lophila. Memetela uNkulunkulu wethu sibusiso lesingethulo. Kudlula Nkosi kucabanga kwebantu. Ngegama lika Jesu. Babe ngiyathandaza ngegama lika Jesu. For there is no weapon formed against their lives that shall prosper. Ngegama lika Jesu. Physically. Ngegama lika Jesu. Spiritually. Ngegama lika Jesu. Financially. Ngegama lika Jesu. Emotionally. Ngegama lika Jesu. Uyabaphumelelisa kuyo yonke imikhakha. Keep their relationship strong kuye nalomunye. Babe wethu lonemandla enaloluthando lebanalo kulomunye nalomunye lube stronger than before. In the name of Jesus. Melana nalo lonke lihlobo lemadimoni nemimoya that is whispering in their ears. Babe wethu lonke financially as they are embarking in this journey. Babe wethu lonemandla I declare and I decree. Ngemandla lavusa Jesu kulabafika. Babe wethu longcwele ngiyathandaza kuthi noma ngabe sebahamba ngetimoto babe wethu bayela bayakhona. You shall protect them. You shall cover them with your blood. Ngegama lika Jesu. Moya ongcwele bani liphawe empilweni thabo. Babe wethu longcwele seal everything, every decision. Babe wethu lonemandla circumcise their hearts. Babe wethu longcwele and make their hearts in you. Ngegama lika Jesu. We give you praise. We give you glory. Honor and adoration. Siyabonga siyakubabata. Babe wethu longcwele kuthi ngawe ukwende kwaba possible. Kuthi sibe khona la kulelanga. In Jesus mighty name. Sonke sithi amen. Program director siyabonga. Siyabonga kakhulu ake simshayile tandla. Sase right sila kulomshado. Ngibita kahle semshadweni la noma ku engagement. Hayi awusengibute kahle labona la. Mina phela sengimtsala. Sisemshadweni noma ku engagement la. Konke kuhlangene. Hallelujah. Right. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyaxolisa bazalwane. Ngenxa yesikhathi ngibethi ngithi ngibuka isikhathi ngase ngiyajumpa lapha kule item. Hallelujah. Ngakuphi ngendlela encane. Hallelujah. Because kubalekile bazalwane bekubaleke kakhulu ngijumpe bazalwane ngingasabona ngegameni lika Jesu. Emva kwakhe bazalwane uyasonzela lolota welcome bazalwane bathite lababhale ukuthi welcoming mkhwenyane kaMasinga officially so nguMr Michael. Hallelujah. Wajumpa njalo. Ngithanda kubingelela umndeni wami kaMasinga. Ngibingelela umndeni wakaMdaka lokhona phambili kwethu. Ngibingelela umndeni wakaManana. Ngivile babala nawo kaNdlala. Ngibingelela abangani bonke labafikile kule celebration bomakhelwane. Hayi bafundise ngibabonile bakhona la ekhaya. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Nome phambili kwenu ngiven ubhuti wabongiwe. Ngokukhula ngokwati kwami bengathi ukuthi ibhuti umsebenzi wakhe ekhaya ugijimisa nomfoko. Mtshophe ngasekoneni nje ngimtshophe ngelije umsebenzi wakhe. You are all welcome to celebration ya Sibari nasesibongiwe. Diveleni nikhona ku celebration not at home ngoba labanye abantu ngathi feel at home. Ungena ngaye endlini ento lokunye lesinakwathi cha. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Abasale babuye labazalwane bobabili bathathele platform egameni lika Jesu. Ake sihlabelele vele DJ sendele njalo. Ngabe kuhle niba nisorganize ama light ngoba sizobuya. So, da war let's go,
wamuyela sinawo lamani siyabonga. Ake simshayile tandla samukela make egameni lika Jesu. Shayini kakhulu tandla bazalwane. Amen. Esanje somusa iyaqina esanjeni somusa. Angibonge leli thuba program director. Ngikhulume ngesizotha ngamasinga la. Kanzi mina ngwakamanana. Ngibingelela bakamasinga ifamily yonke. Ngiyathi ukuthi kukhona nabakamdaka siyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela bakamanana umfisi nabakandlala. So nginikezwe lithuba lokuthi ngamukele kuyi-problem yini ke bazalwane ngoba labantwana bobabili bantwana bami. Angeke ngithi mina ngimukela amakoti kamanana, still ngimukela umntwana wami ngoba Bongiwe umntwana wami. Umfundisi ukhulume isikhathi leside wakhuluma kakhulu nangezibusiso ukuthi kufuna kube nezibusiso debatana. Ngifuna ukusho ukuthi nabantwana banazo izibusiso debatana. Banato siyathi lenkonzo yabo nokuthi niyakhala bayiqalile lenkonzo yabo ukuthi bathi bika ukuthi bayathazana besilokhu silinzele lona lelanga lifanele. So siyajabula kakhulu. Boma singangifuna kuni-ashora ke ukuthi umntwana wami Tsietsi igama lakhe linye nguFrank wakamanana. Umntwana ke lo Tithobile nangeminyaka mdzala ngingaboni lo kufisha lemthinjana umdzala kakhulu Tsietsi. Bonke wakamlami nokumlama Ntuzane. So umntwana lo Tithobile Tsietsi umntulu wa Bolandlala labadumile kakhulu kokuthi tinyanga letatiwa kodala iBlocksini. Ngifuna kusho ke ukuthi in the midst of that program director ngifuna kusho ke ukuthi bana bami, you have never disappointed me. You have never disappointed me, and I know ukuthi you shall never disappoint me. Ngifuna kusho ukuthi Bongiwe ke ubitwa ngalenye indlela le kamanana ngoba phela ngithi wami-introducer. Introducer ukuthi nangu le ntomtela uyabona. So ubitwa ngamama Bobo. Le iqala blenza abamama Bobo iqala kuJulia. Magwatsietsi, may her soul rest in peace. She passed on last year. Passing on aloku asifundekela ukuthi Tsietsi angathi ukuthi ndaweni kanjani ngemshado uthi nisamukele silobolile ke thina sibakamanana. Sibongile ukuthi nisamukele asingenanga ngema back door, never. Singene straight. Ubona nje ngokuthi silobole kuze kuyoshaya abo4 solo siyalobola. Sukele ekseni solo siyalobola. Uyakubona kuyoshaya abo4 siyalobola. So you can see ukuthi ayikha uyakubona besifikile thina bakamanana. So siyajabula kakhulu and sikungumthandazo wethu mananas, we are declaring upon your lives. Numbers chapter 6 verses 24 and 25 is may the Lord keep you, may the Lord bless you and keep you. Uma ngithi bodla bathi bubesikade. Uma ngithi bodla bathi bubesikade. Ingane
ingani mina ngiyimfombi lezeleni libalele iminyama nani ngiyambona ngisho ngemtimbo wami nangezifundo lesibonakala ko mina ngibhulisikade lanzange ngibudiswa la ngikhohlisa amagama enkonjeni sifanise nokumbutisa mina ngifole elikhaya enkonjeni kasi nenkonjo nayo ingakhile basi nabangibuta osengibani bese ngiyabatshela phela mina ngiyibhaletshela emhlabeni lonothile kanzi mina ngidalwa ngilashaba ngomvelo lohlata njengencoshane msuthu mswati mdunga mahle emabhela kashiya naka ebandla ingani bafaki bemabhela bayisikisi incobo sabasaba kusika abantu bababo uthi ungahlala nemabhela uyalibala mahala labo angwane tshot fodlatile ndlanga amandla osithole wena lo wabuleni mntwana kwaba inzabalo utho kodide mphemba ndala kasompisi wena lo wathela inkosi ngelikhuli mina ngingiphothe silanda ngichamuka phansi esigodini sasemagogeni 1334 lapho kubuza khona ubukhosi bakamkhathi ondwandwe nquma lo omkhathi abakhatsha ngezinje ngemvushana osidina nosothondo senkaba yenkosi wena wasegudu inkomo awagudu inkomo netholelayo mina ngingiphothe silanda ngisuma ngena lapho ngena khona bangithathele phasi ngani basoba ngathi uthi ngibani ngisuma sengiphuma babacela lombula melicingo labanye bacela kuthatha namtitfo ngani basuke sebavela usemne mbodla kangakanani ngithuma sengibhodile kuvele kunyakati imagogeni yonkana kunyakati inkomo siyonkana kunyakati impumalanga yonkana bese ke sekunyakati iningizimu Afrika yonkana sabelani maswata kithi liyani memeta libhube sikati sabelani maswata kithi liyani memeta libhube sikati mina ke ngingiphowethe silanda libhube sikati ngingumuntu kulwabongosi dlamini wena wekunene wena lomhle kakhulu wena wehlangano kangwane hlubulo muhle umlangeni dubla sedle sakalo bamba lesithi sipapa sesandlubulisa wena lo wabophayela ukuthi ngifuna nathi mfati botala twaba silifuni singaba incoba sathela emlanza kathi kola lehlele emakhosi nyesilembondo imakhengenene vusolela dla umuntu esino silo ngaphandle wasinza ngetibalekela mahla lelikhanzelo lonyathele enyatheni khona bete ubaleka mangwangu samngeti sinembovu kubalangeni mlangeni longanathe mantu nathi ngathi emadbotsa hlubo ekuqala kwala shumle kuthenga awuqedwa Nkosi kanti-ke mina ngichamuka phansi esigodini sasemagogeni 1334 lapho kubusa khona ubukhosi bakamkhathi ondwandwe nquma lo omkhathi abakhatsha ngezinje ngemvushana osidina nosothondo senkabanhle inkaba yenkosi wena wasegudu inkomo awagudu inkomo netholelayo bayethe zwide kalanga kanti-ke mina ngisitukulwane sabomahlalela bomaziya bomcango nine leningayidla imbasha nidla umjingi kuphela phuma la ngasibothe singenangubo nine lenacedza libombo ngihlehletela mina-ke ngingiphokothe silanda libhube sikati ngithi noma ngabe ngikhuluma nabecingweni bavele bathi yebo babe ingani basuke bangathi bakhuluma nabani kanti-ke basuke bakhuluma nelibhube sikati indlovukati isikhukhukati le sifukamele macansa mina-ke ngingiphokothe silanda libhube sikati umntukulo wampele kanti uma ngithi bodla bathi ibhube sikati uma ngithi bodla bathi ibhube sikati bodla sanibonani yebo bhube sikati njani ngiyaphila nami igama lami ngiyolanda sibonisa mokashabangu labangathi yodi inkundleni yokuxhumana bangathi ngapoetry silanda labanye bangibita ngapoem that's just the way it is and I'm not offended vele ngimpoem njengoba ngishilo ngasenzawana samagogeni and today I come here as a surprise labangibonile ngicabanga sibancane abasibaningi labangibonile but I'm sure with all of you are surprised but ke senani seningangibuka nilalele but vele angingadeli nini mina konke ngimteli nangu seningabukela nje ni enjoy marriage inkomo hawu senginendela umusa bekufanele ngiyamhlebela nangikhuluma but ngiyadlala anyway this is me so right now I'm here to deliver le sipho which is magama. Are we having someone who's playing, I don't know, like an instrument or a piano or something for a background? Okay, that's not a problem. Okay, so this one is a poem from Sesibongiwe to Mr. Manal. Okay. Akubhale mina la. Nethi yena wende sakongibekela ukuthi ngifuna ibe nje bese mina wangiyakha. Ngeva ngasi kumnanjana bese ukhumbula sithandwa sakho uthi sengiyeva siyasho ukuthi ngishaye khona. So you are going to listen to these words as if kukhuluma Sesibongiwe.
Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba wase sewudala wena myeni wami ukudalela mina. Mina ngihambile kulomhlaba lona ngabona netihibe ngabonana nako konke kanzona bowusolo ukuphi sonke lesikhathi. Bahamba bangiphula inhlitiyo nangabe wena ukuphi. Kepha lokukhona lokuhle ukuthi ekugcineni simakathe ubese waletha wena wakulethela mina. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba wase sewudala wena sithandwa sami. Ngakufaka ngaphakathi enhlitiyweni yami ukuthi kuko konke kuyocala wena phambili. Ngakufaka ngaphakathi enhlitiyweni yami ukuthi wena usithandwa sale yakami inhlitiyo. Uma ngabe kunemuntu lengitimisele ukuthi ngimthobele kulempilo lesiyiphilako nguwe. Injabulo yethu icala phambili lokunye kude ngemuva. Ngalesa sikhathi ungitshela ukuthi sidawugcine sesifike kulolusuku lwanamuhla bekungekho lula kuthemba kepha ekugcineni kwako konke sigcine sesifikile kulolusuku lwanamuhla. Uma ngabe ukhona lamhla lote ngenhlitiyo lembi nenhlitiyo lebhlungu lengcolile ngaphakathi akasale sekakhohlwa ngoba nasencwadzini yekuphila vele bekade kulotshiwe ukuthi mine ngibe ngimake manana. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba wase sewudala wena sithandwa sami. Lalela, what if I told you you're my first love? What if I told you you're the man of my dreams? Listen, I see you every time I close my eyes. Bengisafuna ukuthi ukhumbule ngalela langa ungibhalela le yankondlo yelithandvo lemnanzi. Nawe uyayati yatiwa ngimi nawe sisobabili. Lamuhla yingako ngikulethele lesipho lesi ngoba nami ngiyetama ukukhonga ngibuka nilalele but vele angigadeli mina. Umuntu ngimteni nawo. Ngabukela nje ni enjoy marriage. Senginendela umusa befala bengamhlebela nangikhuluma. But ngiyadlala. Anyway, this is me. So right now I'm here to deliver le sipho, which is magama. Are we having someone who's playing, I don't know, like an instrument or a piano or something for a background? Okay, that's not a problem. Okay, so this one is a poem from Sesbongiwe to Mr. Manan. Okay. Akabhale mini la. Let you know when there's a ngibekela ukuthi ngifuna ibe nje bese mina wangiyakha. Ngeva ngasibumna njana bese ukhumbula sithandwa sakho ukuthi sengiyeva siyasho ukuthi ngishaye khona. So you are going to listen to these words as if ukhuluma Sesibongiwe. Mina ngihambile kulomhlaba lona ngabona netihibe ngabonana nako konke kanzona bowusolo ukuphi sonke lesikhathi. Bahamba bangiphula inhlitiyo nangabe wena ukuphi. Kepha lokukhona lokuhle ukuthi ekugcineni simakathe ubese waletha wena wakulethela mina. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba wase sewudala wena sithandwa sami. Ngakufaka ngaphakathi enhlitiyweni yami ukuthi kuko konke kuyocala wena phambili. Ngakufaka ngaphakathi enhlitiyweni yami ukuthi wena usithandwa sale yakami inhlitiyo. Uma ngabe kunemuntu lengitimisele ukuthi ngimthobele kulempilo lesiyiphilako nguwe. Injabulo yethu icala phambili lokunye kude ngemuva. Ngalesa sikhathi ungitshela ukuthi sidawugcine sesifike kulolusuku lwanamuhla bekungekho lula kuthemba kepha ekugcineni kwako konke sigcine sesifikile kulolusuku lwanamuhla. Uma ngabe ukhona lamhla lote ngenhlitiyo lembi nenhlitiyo lebhlungu lengcolile ngaphakathi akasale sekakhohlwa ngoba nasencwadzini yekuphila vele bekade kulotshiwe ukuthi mine ngibe ngimake manana. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba wase sewudala wena sithandwa sami. Lalela, what if I told you you're my first love? What if I told you you're the man of my dreams? Listen, I see you every time I close my eyes. Bengisafuna ukuthi ukhumbule ngalela langa ungibhalela le yankondlo yelithandvo lemnanzi. Nawe uyayati yatiwa ngimi nawe sisobabili. Lamuhla yingako ngikulethele lesipho lesi ngoba nami ngiyetama ukukhomba ukuthi ngayiva le yankondlo ngayilalela yangakha ngaba ngilomuntu lenguye la
lanamuhla lo nawe ngoba mine nawe sisobabili simunye, mine nawe sisobabili siyimbumba, mine nawe sisobabili akekho la yosihlukanisa njengoba lolusuku lwanamuhla lugcine selufikile. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, waseke sewungidalela wena uNkulunkulu wami wasemhlabeni. Lalela ngisho neliphimbo lakho etindlebeni tami selivakala njengemculo lomnanzi. Lesinye isikhathi ingqondo yami nekulahleka ngisabuka netinhlafu temehlo takho ngoba njalo uma ukhuluma lamagama lamnanzi vele aphenduke umculo lomnanzi etindlebeni tami. Lalela sithandwa sami, mine ngifuna ukuthi lesifuba sami sibe ngumcamelo wakho inguna phakade ngoba sakami isifuba sintofontofo kanzi sendele wena. Lalela ningawubuka lo mcamelo kepha ngeke nacamela kuwo, ningawubuka lo mcamelo kepha ngeke nawuthinza. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala wena sithandwa sami, wakudalela ukuthi mine nawe sisobabili siphelele sisobabili. Kuko konke ngithanza kusho ukuthi ngiyabonga kungithanza, ngibonga kungamkela njengoba nginjalo, kungamkela kanjalo nemaphutha ami. Ngiyati ukuthi mine angikho msulwa, ngibonga kungendela liqiniso, ngibonga kungithanza kusukela ekuqaleni kuze kuyofika lolusuku lwanamuhla ngoba ngiyati ukuthi mine nawe satawuthandzana inguna phakade. Ngisho netimfamona tiyothuma tisibuka tive umona ngaphakathi etinhlitiyweni tabo, kepha ke akukho labangakwenda ngoba lokuhlanganiswe ngosimakadze akekho umuntu la yokuhlukanisa, lokuhlanganiswe ngilosetulu akekho umuntu la yongena ngephakathi kwako. Lalela sithandwa sami, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, wase udala wena ukudalela mine ngoba mina nawe kufanele ekugcineni siphelele sobabili inguna phakade. Eqinisweni wena uliphakade lami. Kwesinye isikhathi ngiye ngifise ukutshela ke ngelwimi lemvango ukuthi ngiyakuthanza bese ke sengiyakhumbula ukuthi angiladi lelwimi, kepha ke utova khosi yamberu yanga dingaramberu yanga khalifati rote ndi enekodzi nendi kodzikazi njazvifuna ati mbudza uri ndona kerera nditakaranga manda ati kotora mujolo ndikotora lufuno ndiyamufuna mufuna wanga. Lalela sithandwa sami, asibayeke laba ngoba bayophazamisa injabulo yethu. Eqinisweni ukuthi mine nawe siyophila inguna phakade. Lalela ke ungafani naxola na Big Zulu ngekusaba babe ngoba wakambabe akanalo livolovolo ususaba. Lesinye isikhathi nginecabanga ngitibude ukuthi ngifike njani lapha ngikhona nawe namuhla, kepha ke ngibe sengiyakhumbula ukuthi luthando inganisiswadi siyasho ukuthi umjingi udliwa inhlitiyo. Longekho emathandweni angeke wazivisisa lesisho, longekho emathandweni angeke wangivisisa ukuthi ngithini. Lalela sithandwa sami, ngalamavi ngithanza ukuthi ngiyabonga kungendela liqiniso, ngibonga kungithanza, ngibonga kungamkela njengoba nginjalo, ngibonga ukuthi ube ngulomuntu longuye ungantshintshi. Chubeka njalo sithandwa sami, ube ngilendvodza lengathi yona kanti nami ngidawuchubeka njalo ngikuthanze, ngikunakekele, ngikutfobele, ngisho nekukuphekela kudla lokumnanzi. Uthi noma uphumile ekhaya ukhumbule ekhaya, ubuye udodla kudla kwakho lokuphekwe ngomkakho. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, wasese udala wena sithandwa sami ukudalela mine. Ngiyabonga kungendela liqiniso, ekugcineni kwako konke sigcine sesifikile kulolu suku lwanamuhla. Ngiyabonga Manana. Le message lena ke ibuya ku Mrs Manana, iya ku Mr Manana through Poetess Landa Libube Sika. On. African time. Why? But asitawudla kahle nani yabona kuhlelekile la ema-station as long utawuletha ama-gift neminikelo la ngekanikelo a-gift vele utawudla ekugcineni, but uma ufuna show ukuthi udlethiwe ema-drumstick utawubona ngalo mnikelo wakho lo utawuletha la. Uma uchamuka nje ubambe 200 so ngidawuvele ngikuprioritize lapha elayinini. Siyacimeta abazalwane, sivala emehlo, siyawubonga umnikelo. Baba egameni likaJesu siyabonga nasisikhathi lo sipha sona. Nkulunkulu omuhle kusisitoshawarisha, Nkulunkulu amandla abongiwe nathi ngemnikelo ngema-gifts ngako konke lokuhle lesingabendela kona kuleli suku. Thank you God ukuthi ukhona futhi utawubusisa sandla nenhlitiyo lenikelako. Nkulunkulu amandla siyala ukuthi labanye abakakuphathi, but we know ukuthi batawuqhubeka baba-gifts babe as time goes on. We thank you and we are grateful for konke lokuhle losendela kona. Siyabonga baba egameni likaJesu Kristu, amen.
siyacela bazalwane labaphethe tipho batawutanganeni basonzele nabo, labaphethe umnikelo batawusonzela nabo. Laba ngiyathi samtha lamalanga asahlala na cash siyamdlala Capitec lakhaya. Utangitsinza ngunike inamba yabongiwe vele imali yakumake uta bese uyamsendela udala kimi ngiyakunika ukuthi umfakele Capitec bazalwane. Amen. Sicela ingoma sililetheni umnikelo. Singasukuma bazalwane sijabuleni seyiphelile nje program bayibonile labaphila bayiphethe sesekugcineni. Siyabonga. Siyanikela kuthiwa kukhona sesilophethe amakhadi la bathi ningawari bakunika likhadi uye lapha nami lendawo yakhona bekhona emasinyane uyothola tindo lapha ya lapha ikhoneni uthola likhadi sesi siyanikela kuthiwa kukhona sesilophethe amakhadi la bathi ningawari bakunika likhadi uye lapha nami lendawo yakhona bekhona emasinyane uyothola tindo lapha ya lapha ikhoneni uthola likhadi sesi usonzele sesi ucace lophethe amakhadi ethu tindo lapha uthola tindo nemaskrimu ngiyacabanga ukuthi akhona lapha ethu bafundisi ngasidawe lapha nakungala iskrimu ngayo emshadweni emlamayalobolweni. Amen. Ngasi nikwatile nje. Amen. Hayi kudla sekright shem niyakwati kudla sekright. Mina la ngidele kutobongisa bobo noTieti. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngidoba namakhi le khakhame eMahasoni. Ngumakhelwane wami eMahasoni opposite nami mfana mzala wami. Bangangishaya ngala kadlaza ngijimela ngala naye bangamshaya ngala ngijimela ngakimi ngamanani. Sibomakhelwane opposite le Mahasoni. Ngiyabonga mzala wami ukuthi utohlala nami eMahasoni sitohlala kanye. Amen. Amen. Siyabonga kumzala. Kuna sesi uthi wakhe emnikelo ufuna ukukhulu ukuthi ngikhulumela wona. Amen ethendeni. Amen emshadweni. Amen. Mina ngi-Adel Sitha. Bobo mntwana mzala Masinga. Siyethi ngumakhelwane wasesi wami eMahasoni. So sesingumndeni. Sesibonga ukuthi sinamakoti lomusha lo Jonas sesiwami eMahasoni lo ngibongi ne. And then lento lengiphathele yona ngifuna kumfaka estyleni ngoba usasemusha, usasemncane kakhulu. Asifuna hamba afaka amakhethini awafake emanaliti ahambisa insambo emakhethinini. Sicela sesibongi ufake lokhu ekhethini. Ikhethini lingahambi phakathi kwenaliti insambo. Bese uyaphanyeka uphekele ku railing. Sibonge kakhulu. Amen. Amen.
Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga. Kudla kungakwesisu nesiso singesekudla. Suppose ngaqhubeka kanjani mhlambe kangaka. Right. Ngicela bazalwane, this is the time la si pay attention egameni lika Jesu ngimele sesikuthi acethe. Awuthi DJ asaqetha shaka ncanti DJ ngoba sesingena kule item le bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. La sithi makoti namkhwenyane bayaphendula egameni lika Jesu. Hallelujah. Shaya DJ mkhwenyane namakoti bayaphendula bazalwane egameni lika Jesu. Asike sibanikele indlebe, sibanikele platform. DJ, over to you. Ubuso bakho bufuthumeza iminebanda, ngibheka wena ikho indlela ngihambe, izandla zami zifuna ukubamba zakho manje. Ngisathanda ukubonga kakhulu, ngikhomuhle kakhulu ngabe ukukhulumeni kahle angaphiwanga kahle. So ngisacela ukubonga kumama wala ekhaya nobaba wala ekhaya ungikhulisela intombi enhle kangaka, isiphalaphala senhliziyo yami. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bangikhulisele yena. uNkulunkulu ungenelelile kulana malobolo lawa ukuze aze afezeke. Ngilangazelela kakhulu ilanga leli, ngibonga kakhulu bantu abadala ungizalela umntwana engimbona phambi kwami omuhle kangaka. Ngathi vele ngahlala kanje inkosi yami, kodwa ngithanda ukubonga futhi umndeni wakaMasinga, umndeni wakaManana, umndeni wakaNdlala nomndeni wakaMdaka. Ngibonge kakhulukazi nabangani bami abasuka endaweni ezahlukene, abasuka eStanderton, abasuka eMelo nabanye engibaziyo nomphakathi wonke ukuthi uphumelele ukuthi size lana sojabula sonke. Ngibonga kakhulu, ngiyanithanda nonke, ngiyabonga. Haleluya bazalwane. Siyabonga kakhulu kinonke lenikhona ukufika nato celebrate now to this day that the Lord has made. Let's live lengosi. This is the day indeed that the Lord has made. Uyatihlela tindo uNkulunkulu ngendlela yakhe. Uthi imicabango yami ihlukile kunemuntu. So I've seen God in my life kakhulu. Sahlangana naThiyethu Mvana, mama uthandalela Mvana kakhulu. So ngiyambonga uNkulunkulu kuqala, bathi kuqala kokuhlakanipha kumesaba Jehova. Bangikhulise njalo la ekhaya. Ngako ngithi ngicala ngibonge yena Jehova nebuthathu belizulu. Ngibonge mama Julia wakaNdlala longasekho. Ukuthi she blessed us asaphila, wa declare nasemazulwini nasemhlabeni wathi Thiyethu ungendele kahle. So now today I'm standing here firm. I want to say ngiyabonga Mxusi, ngiyabonga Manana kufeza liphupho lethu sobabili neliphupho lebatali bethu sobabili. So uNkulunkulu akangigcinele wena. Bayayibasho bathi uma kukhona into loyenda bantu bangakuthanzi kusho ukuthi kukhona into loyenda kahle. So ngitawuhlala kulamagama lawa lengisuke nawo perfect, but ngiyabonga ukuthi wena uyangibona ngiperfect. Labanye abantu bangakhuluma anything that they may speak of me, but ebusweni bakho uhlala ubona iperfection. So ukhulume kahle mfundisi Mdaka athi suitable partner. Indeed you are my suitable partner today phambi kubatali bami. So ebunzimeni ebumnanzini sitawuhlala emthandazweni. Siyabonga kini nonke kunalaba chamuke eHerity lesebenza nabo. They drove a Friday, kunalaba hlala la ekhaya, kunalaba buya bo Pretoria and Joburg.
Thank you so much for honoring me, Nena Papa Mvana. Inkosi ayinibusise inisikelele nidle nijabula siniqoshi kaMasinga uyezamlakusa. Amen. Yes, Altanza, le kutokuna na iprayer la. Asinza. Hallelujah. Bathi konke kuthabuke ini? Ningasicoshi ke la. Noma selifuna kulala sinzawo la. Sho sister uphinze siphinze ngabo ma 10 11 esesilambile. Hallelujah. Ake shaya izandla basalwane. Egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu bangcwele. Egameni lika Jesu siya item number 8. Item number 8 kukhulunywa nge-toast. Inyama le toast iwe le. Ubovu ngiyakufuna. Wathi siwe. Wesidlo senkosi vele silanga lethu leli. Bani? DJ basiba DJ. Sanibonani Thembeni, sanibonani. Ninjani? Mina i-item yami ishort kakhulu bazalwane. Ishort kakhulu nje ngifuna ukuthi congratulations umngani wami lo guquka wabangisesi wami. I love you mngani wami and congratulations on marrying your best friend. Congratulations sibari wami. We love you. Sitotosta bazalwane. Sitotosta sitobamba umuntu lakaphethe konke uthosta ngawo. Lo phethe wona utawuthosta ngawo. Sinele sinemabhodlela sitotosta emabhodlela. Ukhumbula lapho saqala izindlela zazingakhala kodwa sabamba izandla sathi asihambe sobabili manje sibuke emuva sibona izibusiso wonke umuntu aphakamise ihlasi yakhe siyathosta nyalo wonke umuntu akaphakamise la kuphethe noma libhodlela lemali sekufanele amajazi solo bayawalanza isikhathi siyahamba cela silandzele toast to happiness toast to more love to new beginnings more children and more money. Alright. Ngiyabonga. Makele toast sako la siyabonga. More children papa, more children. Akuyesentshezwa papa. More children. Yeah, so siyabonga kakhulu toast emnanzi le. Ngicela laba bazalwane bete ke bazalwane lata ubonga mama Zini Masinga uyabuya uyasibongela konke lo lot asithule simemetele ukuthi siyodlela phi thine ngoba phela sikwani tingala tilingani ukuthi siyodlela kuphi lalaba bavame ukuhamba imicimbi nje bayathi usiplate lokuqala la ku MC. Yeah. So babuye bazalwane lota sitshela ukuthi kuyiwapi kuyodliwa bazalwane sisi lomkhulu sisithula egameni lika Jesu utabuya tosishela ama announcement akabuye mama Zini atosibongela bazalwane egameni lika Jesu. Emva kwakhe sisinokuthula Ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele Nkosi ngaye mkhwenyana. Siyakubukela kaMasinga sesingukelile vele. Congratulations. Bayangicheba ke la ba-intimidate. Bathi ungavula amavesi. Nalo bakuthumela kona. Ngithunyiwe ngilabadzala ke ukuthi ngidlulise kubonga. Sengumndeni wakaMasinga, umndeni wakaManana, umndeni wakaNdlala njengoba sekushito. Ubonga kubantwana kokuqala ukuthi bantwana anikasidlisa mahloni nilalelile nakhuliseka
nasondela lokuhle nabo basho njalo labadzala kusho ukuthi congratulations sibusiso sabo nihamba naso. Sisho bazalwane ukubonga futhi nakubo bonke labende lomcimbi ngoba muhle kangaka. Nidikhandlile labanye bebanema commitments labanye balove nasenkonzo into Good Friday bathi sifuna ukuyosupporta kaMasinga. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu umfundisi Mdaka ukuthi you preached like your title as an apostle. You spoke like an apostle. Ungafekethi kodwa wakhuluma lokungiko lokuyifoundation. Sibonga kakhulu. Siyabonga konke lensendele kona lokunye asikakuboni sikakubona kamva ukuthi hawu nabantu bekakhona awunaloku kwento engilona. Sibonga kakhulu. Asinawo amagama lamaningi namakhulu esingakhuluma since abantu bakhathele balambile konke lokho kodwa nje ukuthi siyabonga. Amen. Ubuhlungu abanye bukala Hallelujah. Angibingelele MC. Ngicela ngithula ngale mo Sunday school. Hallelujah. Angibingelele MC. Ngibingelele umndeni wakaMasinga, umndeni wakaManana, umndeni wakaNdlala, bangani bethu ngokuhlukahlukana bonke labakhona la, community yonke yaseBlock C. Singisisi all protocol observed. Sengisho ukuthi lele ngakakubali senawe sengiyakubala. Hallelujah. Ngilethe imemetelo ukuthi sidawudla njani ngoba sesidawudla. Hallelujah. Angicale ngokuthi congratulations mntakamayo. uNkulunkulu ngathi angahamba phambili kule ndlela lenicalile. Ngiphinde ngibonge kumkhwenyane wami. Hallelujah. Ngidele kutobika imemetelo tokudla. Kusho ukuthi bazalwane esidawudla kanje. Angicale ngokuthi kunemathikithi la so. Kukhona lophethela amathikithi lawo. Kunebhala lapha. Uma unaleli thikithi leli utawuya lapha. Bafike balikhathe number 1. Number 2 uyabuyela. Number 3 uyabuyela seliyagcina. Ungacanga ukuthi njoba linjaba lathi bayalathi utalibona nawe ukuthi likubala kayi3. After lokho naso usafuna ukuchubeka so uyakhokha. Then kune menu futhi khona lapha le uma ngabe ufuna lokuthide lokungekho lapha lokungekho kuloku labakubalele kulama lokuzana bane speed point na cash bayamthatha. Hallelujah. Kodwa ngiyacela bazalwane singayendi disorder kube nje kube kahle lapha. Hallelujah. So sitawudla ke bazalwane ngalendlela le. Umndeni wakaNdlala sorry wakaManana nawakaMasinga la kulala abadzala batawungena la ekhathi egarage ma 7 point i3 une 7 point labadzala lengishoko itaba ila egarage se kune 7 point letoba ila ngala yema colleagues nebangani babo. Then sine labanye bangani bethu nalabanye bakhona la eBlock C kune 7 point lenye ngale. Ngicabanga ukuthi yonke into itohamba kahle. Then like high ngo7 siyadla ngo8 siyathandaza esisunala. Hallelujah. So labataba bafuna ukuthandaza nathi ngo8 nasisulala asibaxoshi namhlanje sibatawuthandaza nathi masisulala. So labanye labafuna ukukhululeka emva kwayo yonke lento lesiseyito beyindekile bangakhululeka. Kodwa into lengifuna angisesekhala umfundisi bazalwana sizakwathi asifuni udemotion. Labangani bethu bayakwati lokumele bakwende. So ngiyadlala bazalwana.
Ngiyadlala bazalwane. Asengeke sicoshe umuntu bazalwane. Asijabuleni ngalendlela sitaba sijabule ngayo. Laba safuna kuhlala nathi, batawuhlala nathi, batawukhululeka ngalesikhathi laba tobona ukuthi sebafuna kuhamba bayolala. Nalaba toba bangakasuthi, bangaphumi ngaleli gede bathi amasinga asikadli. Uma utoba ngakasuthi bonana nami. Hallelujah. So i-order yami ngiyo yona le njengoba sengibalile singena emalayinini bakhona labantu abasisave then labantu labadzala bami ngicela bangene ngale igarage then kube ngiloko ngiyabona. Siyabonga kakhulu bazalwane. Angitibongele nami bazalwane egameni lika Jesu kuhambisana kuze kube la uNkulunkulu wemusani busisa nende kahle. Let us do everything bazalwane la batawusala responsible so. Hallelujah. Egcineni bazalwane sonke asithanze Jesu sisindiswe thine sonke ngoba sonke sifuneka ekhaya. Hallelujah. Cela mfundisi Khoza usale usibongela egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu loyingcwele umelelisana lecebo lakho nalo mcimbi lomkhulu kubusiswa nguwe. Sibonga ukuthi usiholile usahlelwa saze satofika la kulomcimbi. Sibona sandla sakho senda umangaliso sivikele noma sesifiyele emakhaya etindleleni usigcine nekudla lesiyokudla kubusise njengaNkulunkulu wenele buhle nobandi begama lika Jesu Kristu. Amen. Ganja.